Io ai lau mari manioni tau lo tonga watapu ki e panau makapuna hau eki pea pehe ki e matapu watapu ki e whaikausea o taitoke lau kai whekau kuri whisiahi pe manhoa. Watapu foki ki whaikausea mai whonua pe pehe ke setuata o moonga hea moni mo tahapaanga. Whakatapu makehe ki a arisi whonua who'o kunei hen ke whafofonga atau vaskola o moonga hea moni. Pea whatapu ki he ngotaki o potongai a whawhine pea mokomotoru kotoa. Watapu makehe ki he purei whi pea mo e kaui whi na uhenu. Pehe whoki a whakatapu ki he tangata e a moa o ka ana ai businessin. O ki mua ke whai e tau lotu kamata o whiawh koeni na tau kore ki whai whekau sea o mahe toke lau ta kurifsi iahi ke ne mea mai manhoa o whai hano whai tau whamiri mo tau lotu whiawh koeni pea koe tāpuni e tau porokalama ka kai whewhine ke tau ni ka kouwhi e whakahoko atu e tau porokalama whakalukufua ke pōni koe osmau e ngo whai whiri ai pare uruaki ua tolu ai foi teu folau ewe ewa taha lelei taha he ahon pare uruaki pare ua pare tolu osmau ke ngo whai whiri pea koe pōni siri make he ia e he hoa o whai whekausea me tai toke lau ai foi best evening outfit he pōni ke tonight e o pare uruaki, pare ua, pare tonu le vai. Ta kahiri pe e tau kokore ai ke aluseanu siahe kamata pe me he te pire ko e pe he mai heni ke pik ai koi outfit uruaki ua tonu uruaki ua tonu he whiawhini pare make he nau tonu pea kahiri pe e tau lotu tau aire e tau formal part ko ia e tau presentation ai tau pare aninai ai tau best tourist outfit for the day pea manake act appropriately as a tourist on the bus today iyo manatu foki na alu pe me heka koi mo ngai amoni o faka os ke kau tahi ta por kalama ai na pa ke kau tahi ko ta por kalama ahoni ta ko ta evening wear reva boni ko to is obsivia en seane laki wator ta ke ta kamata ko le ya selu ko ta kau faka fi boni fa malo ya selu ta he ki ta se tuata ko ta taanga na wo me amai e popo ke tau whalang e poni o whai whekau a sea o taito ke lau hono hoa a seru ke me atu ke te pire i mua pia tau oange rewa ki he whai whekau sea o taito ke lau ke whai hatau lotu pia toki whai rewa tau presentation pia tau toki hoko atu tau kore rewa ki he tau se tuata kalama ia patok tapu akiri ba tau mea kai he se tuata ba tau tok hoko atu mo hoko ke tau whakawhiawhia wea tan tau mau teki tau kamata kore ke tau tahupanga ke mea mai o whakahoa e ta whakawhalanglang he poni pamore more mau pas-pasi mai
Koe tau Merry Christmas ia ke whakausea o tai toke lau. Whai whekau kuri si ai. Wafofonga ia e tau tahi paanga. E whai tau whakamalo ka te ne mea mai. Pea tau kore kai ke mea mai ki hen o whai tau lotu tāpuni. Ko hai mo ki tau tolu o tāpuni e tau programa e tau ni e whai whakausea ai tai toke lau. Kuri si ai. Malo. Batam ki afio a tua mafi. Batam ki taki potra ni. Are por que o fanga ni pakapu o kamuka pu ya ke ta fio ya man. Ata pela tia ni mari vai ni tari ai fa koloa o Pakoloa e motuan e onde ewe whanoa ke poke pe whangi a on kiri e katoanga ni ngai lawa mai. E whetu kakange wale tika ku kei mau patong ho ni kei mau lawa o pasi tuan atai ni para ngaha sekau la pi pe o to go ya ve ku fa to mara he au e ku alo dau to mo osia he la kono fa kaho ka mo fa kolo o mai ve ya vini go fi la dai e fa ho ko mai e fa ha ki e fa ha dia no ke mo fa lo fa kolo aki e ta puni e ta ko ra ta pot ma fa fine e ta ko o fi fa fo ma ai fa fa sia ta ma ai o i ta ta o do a se si e fa ma lo at de ki moto ko fa fine e he ma we va ma we a wa to o mo fe ya mai e ta ko ko ngau e ko ia ka me tau nga motor ni kai motor e mo buana ka nga factoria e se si e kai lausia e se si ai ba factoria vai ko ko o tanu ang e refausia ko me ai ka fono ma pasi o me ai ke a ko e ko faz kau ko e ngai se si to tau mo ba o e ko kala ka venga ki o fa fine ai ha fa na mari anga na pai de ka fi mai no be ngai ka ha ya no pa ki o ngai apsia si ko fa na mari e ko e no ka wa deu me to ton ko ki kau de ha e ba pasi ne ku au dai ki fa tongia de fa na o ka pa no se o mo fi a ko ni ko fa maro e fa fi kau le video che capi trovava o mo fai ai nau e au fuato poi mo fai le vai o eva ka mo o foto te ka fo amo ka wa no mo e wa di no malo o wa o fi a sio o ga fai na mari o te mo fi kau kai go fo ka venga pe kai go to ape te ke ai pe o fa fine ke ka wo lu kai ma o se ni e nai ka le o ke ta no ai ta no ko ni ke ko te ko ni ho o fa ne re go ala hi ka kai ni se asi
kau wai kātou ki. O mea na ko whatonga, aru e whanau, aru me whamokuna, e kuhua koe te e ngā iapi, e tau koe te e tangata e ki, me whine e ki, na whisio whake e kai ni kotoa. Na mea pū whai o warte ko, ke, rau mai tangata e ki, e whine, koto o ma whakawai te i. Ke iai ha mea ke whai aha tala noa, ke iai ha mea ke namo ua iai he aho ko ia. O lea te a taha, o awa ki hau wai tala mai he whine e ki. Lea ke tangata e ki, e kai koe osi e ke tā apu. Ta oku e ke tangata e ki. Pea nai hoko, ta mai nā te. Ko manopo toa te, ko nā tūra e na kai whine. O nā toro o nā posi koe ai api. Ao toa pe koe manofo ai te ngai katau tu pe Malaysia koi kai te Tasio TV koe papisio pakte kai muto. Pe area mai e, tala mai pao. Holau ka tai ni koe, ka kei tāwou. Ai whao mai ho se a, na ta whanofo whataha ka gara maa puki hau ni maa. Tu reo tangata e ki o toho maha no fusea tuku ka whākua whine e ki. Iara ma puke nima e whine e ki. Te kate whine e ki. Tai mua nai whāwai ku ni maho kuma. Ni hake he vai. Ngā mea whuke ne whahe kei mālo i koe sito. Taraki he whine e ki. Koe e taimi, o manaku peki ai. Na ke wha o ware peu ku ke papuno mau hok te ringa o kawa whata. Kutu e tangata iki o te ke woka lue ki. O lue ia koe uia te whine iki. O aru ki whe, te mai tangata iki. Paro maha unifo ku whare kautau. Kautau ki hao whai e unu. Mari sa kanila. Beto nga whakawai pei. Kung nga pei talo a he te tawa o tatou kia. Tawa o kia iai ko whainga maari e peria te tau e wai na kei tūkoni. Ona taimi pei ne tau kei mālohi. Iai taimia te tau nofo pe ngā hisea o ia o pisio. Tai me whao whataha. Rai ngā hisea e ngai loko whare o whahu ai o taha pe sea. O sea taha ia unia mai pe ai taha. Whainga maari e koi te tau kei mau e maro i wheuma. Te tau ewa, tau whiwhia. O koro e me tāpua. Tara monua te ki motou si ngā whae aisiasi. Ai kau ngā ki motou. Te mamaro aisiasi hia. Wau kia marunga ngā rirei ma maro i taliai. I he tai mi koi. O kore ki e kau si nau i matau ki koi pas Christmas ki ta. Kau himi pai a kia. Pakau le.
tua mas toa na peo mau tong mo la marie i fata rama ai afiona ko fai mata o sio ki mui ke arunga o mau fonga o tunga o e koen i tau koen malo pe na mo kau mai ai ya o hala fonga ai na mama fa lahi o no ngahi firi lahi o no ngahi afenga patai e tua na i kai te tuku e mau tue noa kana ke kau no ki mau to e whano ana e whai ka moni bea e whatau tau na e whai tangata whatu sa me si o wako koe tau hi ki mau tolu si o wako koe mau to matau ko whanau i kai i kai i mau to he la a o e aho e toi mahi na ahi ko tau hi e mau where mo whafo he a whiona me tai mino lau kuo whaftai anga ho mau lau maari e kia whakoa whai mai e si whanoa ai potu ngā awe a whawhine api umonga hea moni au mai he taimi ku whai a hau no maalari mo no whai o haka awa maurea e au koe ni atua whawhitai e whakoroa mou e a whiona sio ki mui ala whanonga ne ai ho mau kau ngā whanonga o i gai te nau kau he o nau hiki atu i pure ai mawhas gai ho mau kau ngā pirigimi kai te mau kau he o hi unau toka o hi ka ngai whakautua whakaisi gai ho mau kau ngā pirigimi kai te mau kau he o hi ka ngai iui ngai whatongia keke Matau ren maula mai ke whai rongai ke wha moani aki o iai ho mau mahuinga o iai ho mau wai e mau kaunga ki ranga siasi ngai senturi ko hiri na mau hoko koe kakai ke whakasitua he saeti tā noa kia historia na mau katau te mo hoa isu a koe a honi o tua por mai a whawhine o ea a makatunga malo i ngahi siasi, i ngahi community na mua ngai kau taha peo kau ai e por mai a whawhine mo whawhitai o tua whawhitai e whakoloa o whai au si ai por mai a whawhine mo mai a mari a kau whakoloa koe i kona hano ngai ngā wha i kau mai a whawhine e maulo tu haere mai lau maari whaau mai ngai ngā whatongia por mai a whawhine ko situa mi ai haere mai lau maari e taki atu e whanonga sio whaki e kau fōu hanga maina o te ai hano ngahi ka venga ke fua ka hano ngahi whiri ke tā wai au hano ngahi whatongia ke matua ai lawa kotoa beia he tokoni mai ai lau maari e mafu e a haere mai kāpua hoe ki whawhine kāpua ke mātora mātua tangata whai ai pōpō peke mau whanau tua mafu kāpua ke mai ai whewhengan i vai taimi ku mau heni ko kumiwi mau whiwhia mau tānoa hi o wha mau mou ia te mau tolu ho merino tuka peke mau maru he a whiona o mua take mau whanonga pa tau kātoanga mo koe he whiwhine aro mo kore ngai mea ni whawharo si su Christ kāpo mau wha mou Amen Whakamalo ki whakau sea kai te lau pea o kou loto pe ke osi e tau formality e tau ke hoko ki e tau whiewhia a mea mau mea tokoni me tau whiewhia a kore ki he kau iwhi ke mou iwhi pe ngai fo i whasi pa ai ane he whangamari ke whai CV ke CV i ai ura ki watol ko e poni kamata mai pe me te pile ko e ko mo whanonga peo masi mai o lunga hen Come come fai ta? kamata pe me te pile ko e hao pe heni tu uhe ke hanga mai rerei ai whai CV ai ho foi vilo ke sio mai whai CV pa ke anga ke he ane vai hau o lunga he vilo pa ko ia o ki he tu whataha
hanga ki he no toki. Tako e finger food yen kos e tufa atu e. Pea tau kore ki he tau setuata. Pakamore more o whae peta I mine tau lotu kai. Ko hi ka maulava foki o inas he finger food. Kai hoko ate tau parade, a beauty pageant parade 2019. Kai oange ki he whai CV me kene whai tau whai CV. Malo. Kamata kamai tapuni ai programa au wei papine. Mama di mawi. Malo. Iya. Mau to tu e ho ko e. Iya iki. Oi ko me to konyo puku yo mau. Iya. O te wi ka mau e ka mau. Malo. Iya. Tai o tu mau ko ka te koe. Iya. A ma ngi mu ai. Iya. O pa ka sia ka ma na fa ne. Tong yo me pa ba ya ke ho ke si. Oi ke mau ma wi. Iya. Nge ka ne kina mo lo tu ko pai. Iya. O ko nonga i e paso se tau koe. Iya. Ka mai ko nonga tau ka ma. Mai. Ma ko e ta pa ta mu na to. Iya. Ko na nga yo me to ko ni tua. Ka ya monu mo ta kwa ki pai na se ka pare ko. Iya. Ka mari to ina si ai. A mo fai ka se a pe po ke ha. Iya. Pe po ka ting ma to. Ma ka ro ya ko mau i. Iya. Ka va mo mai pa to nia. E ka si su ko pe mo ko pa i men. Malo ka wifi we tau item pea kamata mai le vai parade o a ki he manatu o kusivi I moi move sivi I ho move kotoa not only your outfit ako tau way sway mga mea ko ya ko e iya koe best evening outfit ia o e tau finali pe koe whakaosinga e tau ngāue I e tau koe ni malo koe kau iwi ole mau koe kia he kau morning star kau shining star te nau kai kare wa ke whae nau parade kai nau whai sini malo iyo Mama is so proud to present her shining stars from Monga her morning to the 2 kausea mo tau setuata pepe foki ke tau paanga hange ko lotu a 5 kausea tai to lau we are the key players without Mama's morning stars shining stars he kai ke tau fie I Monga her morning ai mai ha foi ai tem ka wifi kai te mai e tau parade Shining
matata Evani. Mo na tau toki mamatai ke kau tahine ke kau kona songs o ui he keresi pe pehe ki petani pe na wasko la ko arisi pe pefo ki te o tamaiki pe mei matata Evani. Tau teu ke taha ia sisu kalaisi te nau hoko mai mo exoto. More, please. Next on the floor, Exoto. Exoto kiai. Kamo unu pe mo vino ke mama, manatui ke me alele mai whakamau. Exoto, called Shining Stars of Exoto, on the floor. Yeah. Kalaisi. Ai. Taha ya kalaisi. Koia. Tau taha pe ya kalaisi. Kai mau tau fia. For Merry Christmas. Iyo ta Shining Stars of taha ya kalaisi on the floor. Malo. Taha ya kalaisi on the floor. Kau horan ni babies. Ini Maria tah ya kalaisi. Ini. Koya tah ya kalaisi. Awa. Shining Stars. Kohai who's next? Paya Karilotu, Kalas. Kalas office ang merino. Ay. Kau Kalasien ay office ang merino malolo may tonga ko constable senior constable Paya Karilotu. The stars, the shining stars. Marie. Owa fanafana kampel tau fake faisimi. Koya.
manatu ka movilo heke me a ofi mai ai fatwi iyo iyo botari na koi welcome to Samoa with some Samoan music Siva Taine Shining Stars o kalasi ai konsaporo malo loko pata letu. Yeah. Siva mai. Merry Christmas. Go. The Shining Stars. Merry Christmas. The Shining Stars Bethany. The Shining Stars of Bethany. Nazareti, sorry. Nazareti. Tamasio Nazareti na ake fonu heke si omi foki ke mau aonga ofa ke mea kotoa. Tamasio Nazareti na ke Tamasi Leti na ke fon helelei omi foki ke mau aonga ofa ke mea kotoa. Nazareti the Shining Stars of Nazareth on the floor. Our joy and pride of Nazareth. Okay. Koetaki o Nazareti is on the market. Yeah, Merry Christmas. Koetaki o Nazareti. Pas Koetaki o Nazareti. Koetaki is on the market. She's available. Merry Christmas. Music. Come on. The Shining Stars of Nazareth. Mio mai. Iwi, the Shining Stars. The Shining Stars of Nazareth. Yeah. Woo! Iwi, Maria. Maria Nazareth. Tao tôi oane
ai foi fas o mo i he keres. Ke tau toi oange ai foi fas o mo i he keres. O toi a ko o sa mo i he keres pa ko han toi. Ikai, manatu akuini halal mataho kay kikau. Manatu ya nanas pau kay kikau. Toi oange fai ngamari e. Wai toi. Kai, ange foi fas whakaos o mo i he keres. Hau e taki, i loto ki he, taki ko mo i he keresi, ko ia e loto he, peka osi, ta e foi fasi, everybody is welcome onto the floor, giving the opportunity to the judge to finalize the results. Lakamaya Miss Blue ki loto, Miss Blue, Inisi, Molosa, Moha ken como hoy keresien. Malo, tamai. Music please. Music. Showing off on the floor the shining stars of Moye Keresi. Merry Christmas. Opportunity for the judge. Okay, the last item we want to honor giving the opportunity for the floor for the two Fafekauseas, our Setwata and our Tampaanga. Welcome to the floor, our leaders, the shining stars. You are our love and our heart and our pride. Floor, my love. Okay, music. Okay, Anna and Tokilupe, join. Music. Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Go, Bongahiamoni. Show to the world how much we love Jesus. Yes. Okay, can I hit? Yeah. Go for Jesus. Oh, hey, how much we love Jesus. Joy in the Lord.
Mama is not going back. Without fear, not overlooking a key player in a very, very happy day today. Last one, music, and we invite to the floor our bus driver. And the whole is going to Australia tomorrow. Please, and the owner of Carriage Restaurant, Pastor Terry. After this, I thank for the bus driver and the owner of this lovely and beautiful place, and we are enjoying a divine night out at Kume tonight because of his generosity. Welcome to the boss from Samoa and the bus driver. The other half is going to Australia. Music, music. Welcome to the floor. Music. Isn't tonight divine? We're so happy and we are here as testimonies of the love of Jesus for us this Christmas season. We are so beautiful because it's a reflection of the beautiful heart we have for Jesus. Thank you. Koe o ko le peke hoko atu a ki whatoria ta te ai hau tau tuki lalo ne fulahi pe kau kau tahi a mama he ahoni nai whai ma wholau te ana ama fie fia lahi he koe uhi ngā nai tau piri holo pe i ho matua mo matafa aki mo mu au i mui ho mo ngahi lotu pena mafaka mo silo ipe ai masiva i paanga ka tu umare ta pe mama he keresi we alo ofa e otua pe matakai ta mafoki mai pe ka hambe ai e ma ko fanki whakalau no ko poni pare ulua ki mo ua mo ton ko whangaki souvenir pe ia na mafoki mai mo ia
Hei kai ke whakakakato ki mauton, whanki souvenir, koia, koe whanki souvenir pe me he mawholangi. Ke whakapare ake e ura, hua tono. Pea Fair and Square, he kai ke hanu hatahe whanau. Pea kokore, ke kamata aki e tau presentation, kokore ki he Whaikausea, ka pau ko mau e na whakamau opo pea mo e tahu paanga, pea lava mai ke foaki, ai pare uluaki, koe pare uluaki a o e tau fia night. O foaki mo e he pōn. Pea koe pare uluaki, i e takoe kuna kokore ki a ke sekretari tunga a whawhine ki a e masitua ke mea mai o fuaki a e pare o e fia night ua noa tahiwa a kakai whiwhine ko e pare ko ia na fuaki ia ki a aris whanua fo'o ko pare ia o fia night a kore rewa ke taki o petani, ko aris whanua fo'o, whamalo make he pōni, kia takawao kena o mai o arisi, paku tau uia hau ki hene o taki mai ki onunga ki hene. Malo, mohanga ki ai tā, ko i pare eni, o e iyo, malo arisi, malo ema. Taki mere mori malo arisi e o lahi ki a mere pia mo takawao o mai o arisi ke tau kau ngā whiwhia he pō tau Balon. Pascal Oli. Ke whai whikau sea o taitoke lau mohoa, tapehe ki he setuata, tahu paanga, koe o ko pole, i he pōni ke whakahoko atu. Koe potungai a whawhine a mounga hea moni, o kai ke whimau e ke iai a waret whina. Pea ko iai pe ikai koe tauni, o ko whakamooni atu. Ki he whiunga mo tau pe, a kai ngā lot koe ni koe ngai whae, na o whakarere pe na o tonu he tauni kakatu. Pea na e mau taimi ke mau tataki ai ako tapu, na e lawa le leipe ia he o whai ako i mirani koula pia mo e masitu o kona wa e taki o whakarere ai mau tapu pia mo i pōpou a hoi whawhine. Pena e o ware lahi ai hoa whawhikau pures ni na kirikiti i he kakiate au ko whakailonga ia o e matu o tua whakalau maari kua o kia e hoi whawhine. Na mau ki whanga maari e Vatikano e taha ngai turiki e whare misium e whare o Vatikano ke whauki lot ma motol ko whamooni atu a e kukroa iha moloto kai ke hame e mau ke whake i whamalo ke te haungotaki o kakai whiwhine popo katiao e masitua pia peka mren kola pia mo anrensi auhi o kokore ke mo mea mai ko ki pakalau noa mo ki souvenir na toto mai tangata iki me Vatikano ke hoko peko whamanat kat motol a mau inga e tau mo ui ake eiko sisu kalaisi mo katako mea mai ko e sekretari lahi o i wanoa tahiwa